A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahu koma wa yakumu wakum yaiku sumpamane lapad koma wa yakumu wakum. Maknane koma wis ngadeg ya kijaya dua yakum lan lagi ngadeg ya kijaya dua kumulan ngadeg sira. Nahu jadi obat mutada maduk takdirna ya hadza nahu airu tafsirah wa ratam biza kalimah simisar mabdi sukun ma'ruf jadi mutada nahu jadi obarna kudu rafal matrafana dhamma daira sejumlah mutada obarna mahalal hamdal i'rab jadi jumlah ibtidaiyah. Nahu mudhof koma wa yakun wa kum mudhof ilaih kudu jar alamat jarna kasrah muqaddar lagi atas akhirnya karena harakat hikayat. Koma kalimah fi'il madi kudu mabni fatha dhair fa'il dhamir mustatir jawazan takdirna wa huwa yaudu ala zaid sejumlah fi'il fa'il ma'al jar jadi mudhof ilaih tinanahu wa yakumu wa huruf ataf yakumu kalimah fi'il mudhari tadi perintah kudu rafa alamat rafana dhamma dhair fa'il dhamir mustatir jawazan takdirna wa huwa yaudu ala zaid sejumlah fi'il fa'il ma'al jar ma'tuf kana jumlah lapad koma wa huruf atafkum kalimah fi'il amr kudu jazm alamat jazm sukun fa'il dhamir mustatir wujuban takdirna anta sejumlah fi'il fa'il mahal jar matuf kana jumlah lapad koma wa huwa al-mutawi huruf salah satu aqsami niku telu pirang-pirang dunduman qismun utawi saduman mustarikun niku kang den sakutanaken bainal asma'i dalam antarane pirang-pirang isim wala fa'lilan pirang-pirang fi'il fayadkhulu maka manjing ya qismun fihi ma ing dalam asma lan af'al fayadkhulu maka manjing ya qismun fihi ma ing dalam asma lan af'al wala ya'malu lan orang amal ya qismun syai'an ing sewiji-wiji nahu hal yaiku sumpama lapad hal takulu ngucap sira ngucap ing lapad hal zaidun anata utawi kijaid aku kaiku dulur sira takulu tarkiban takulu kalimah fi'il mudhari tadi parentah kudu rafa alamat rafana dhamma dhair fa'il dhamir mustatir wujuban takdirna anta sejumlah fi'il fa'ila mahalalah minal i'rab jadi jumlah ibtidaiyah hal istifhamiyah zaidun jadi mubtada akhu jadi khobarna kudu rafa alamat rafana wawu sabab kalimah isim asmaul khamsah sebab kalimah isim asmaul khamsah akhu mudhof kaf kalimah isim dhamir baris muttasil mabni fatha ma'al jar mudhofun ilaih sejumlah mubtada khabar ma'al nasab jadi maqal qaul tina lapad taqulu wa hal qama zaidun lan anata wis ngadeg sapa kijaid wa huruf ataf hal istifhamiyah qama kalimah fi'il madi kudu mabni fatha dhair zaidun jadi fa'il kudu rafa alamat rafana dhamma dhair sejumlah fi'il fa'il mana sabatu kana jumlah lapad hal zaidun nahuka wa qismun lan utawi saduman mukhtasun iku kang den tangtuaken bil asma'i kalawan pirang-pirang isim payamalu maka ngamal ya qismun fiha ing dalam asma nahu fi yaiku sumpamana lapad fi qauli ta'ala yaiku kaya pangandika Allah ta'ala le mahaluhur ya Allah ing lapad wa fis sama'i rizqukum wa fis sama'i lan iku tetep ing dalam langit rizqukum utawi harta utawi rezeki sira kabeh tarkiban ka qaulihi jadi khobar mubtada mahdhuf takdirna dzalika ka qaulihi ta'ala huruf tafsir dza kalimah isim isar mabni sukun ma'ruf jadi mubtada lam nilbu di kafur fitabla mabni lam nilbu di kafur fitabla ma'ana lam nal i'rab
ka qauli ka purtir qauli majrur kudu jaral matirna kasar sejumlah majrur talukana kainun mahal ropa jadi khobar mubtada tina lafaz zalika qauli mudhofi mabni kasrohi kalimah isim dhamir baris muttasil mabni kasrah mahal jar mudhofun ilaih ta'ala kalimah fi'il mudhari tadi parentah kudu ropa alamat ropana dhamma muqaddara ta'ala kalimah fi'il mudhari tadi parentah kudu ropa alamat ropana dhamma muqaddara alim mawjuda dalna jabar mana min dzurihat ta'dzur fa'ilna dhamir mustatir wujuba jawazan atau jawazan takdirna huwa ya'udu 'ala Allah sajumlah fi'il naibul fa'il sajumlah fi'il fa'il nasab jadi hal tina hakna lafad qauli sabab tumibana jumlah khabariyah sausaini ma'rifat madana lafad qauli jumlah khabariyah lafad ta'ala wa fis samaa'i rizqukum wa bihasbi ma qabla fi huruf jar as-samaa'i majrur kudu jaral matirna kasrah dhair sajumlah jar majrur ta'alukana kainun mal ropa jadi khabar muqaddam rizqu jadi mubtada muakhir kudu ropa alamat ropana dhamma dhahir rizqu mudhof ka kalimah isim dhamir baris muttasil mabni fa tamam jar mudhofun ilaih mim alamat jama' mudzakkar salim sajumlah khabar muqaddam mubtada muakhir ma nasab jadi maqal qaul tina lafad qaulihi ta'ala wa qismun lan utawi saduman mukhtasun iku kang den tangtuaken bila fa'li kalawan pirang-pirang fi'il ayamalu maka ngamal ya qisafal fiha ing dalam qismun fayamalu maka ngamal ya af'al fiha ing dalam qismun nahulam yaiku sumpah melapad lam ka qauli ta'ala yaiku kaya pangandika Allah ya Allah ing lapad lam yalid wa lam yulad manane lam yalid ora wis manak ya Allah wa lam yulad lan ora wis den panakaken ya Allah tarkiban ka qouli ta'ala jadi khabar mubtada ma'dhuf takdirna dzalika ka qouli ta'ala huruf tafsir da kalimah isim isar mabni sukun mahruf jadi mubtada lam lilbuni ka huruf itu mabni fatala mahalala minal i'rab ka huruf jar qauli majrur kudu jaran matirna kasadzairu saja majrur ta'alukana kainun mahal ropa jadi khabar mubtada tina lafaz dzalika qauli mudhofi kalimah isim dhamir baris muttasil mabni kasrah mahal jar mudhofun ilaih ta'ala kalimah fi'il qauli mudhofi mabni kasrah mahi kalimah isim dhamir baris muttasil mabni kasrah mahal jar mudhofun ilaih ta'ala kalimah fi'il madi kudu mabni fatah muqaddara ta'ala kalimah fi'il madi kudu mabni fatah muqaddara alif mawjuda daluna jabar mana min dzuriha ta'dzur fa'il dhamir mustatir jawazan takdirna huwa ya'udu 'ala Allah sajumlah fi'il fa'il mahal nasab jadi hal tina hakna lafad qauli sebab tumibana jumlah khabariyah sausine ma'rifat madana hakna lafad qauli jumlah khabariyah lafad ta'ala lam huruf napi jazm qalab hartina napi nganapikeun kana fi'il mudhari hartina jazm ngajazmkeun kana fi'il mudhari hartina qalab ngabalikeun mana fi'il mudhari kana zaman madi yulam yali de kalimah fi'il mudhari diparentah kulam diparentah jazm alamat jazmna sukun fa'il dhamir mustatir jawazan takdirna huwa ya'udu 'ala Allah sejumlah fi'il fa'il mahal nasab jadi maqal qaul
artina lapad qaulihi ta'ala. Waw huruf atop lam yulad lam huruf napi jajem kola artina napi nganapikeun kana fiil mudhari artina jajem ngajajemkeun kana fiil mudhari artina kolab ngabalikeun mana fiil mudhari kana zaman madi. Yulad kalimah fiil mudhari majhul tadi diparentah kulam diparentah jajem alamat jajemna sukun. Fa naibul fa'il dhamir mustatir jawazan takdirna huwa yaudu ala Allah. Sejumlah fiil fa'il mahala somatu kana jumlah lapad lam yalid. Al wawu tawi wawunna indal kene panggonan lapad at-tanwinnya bi mana au iku tetep kalawan nganggo mana lapad au wa huwa lan utawi tanwinun zaidatun iku nun kang zaidah sakinatun kang sukun talhaqu kang nempel sakinah al akhira ing akhir kalimah li ghairi taukidin karena ara liyane tan ngukuaken karena ara liyane ngukuaken karajulin yaiku kaya lapad rajulin wa zaidin lapad zaidin wa sahin lapad sahin wa hina idin lapad hina idin wa muslimatin lapad muslimatin nahu ar-rajuli wal gulami yaiku sumpah lapad ar-rajuli wal gulami ar-rajuli maka utawi lapad ar-rajuli wal gulami lapad gulami ismani iku isim sakarone iku isim loro lidukhuli al karena manjinge alif lam alaiha ing atase lapad ar-rajuli ar-rajuli maka utawi lapad ar-rajuli kunaon dibaca li sebab maitibar kana contoh tadi teh ar-rajuli. Nahu sirtu minal basrati ilal kufati yaiku sumpah lapad sirtu minal basrati ilal kufati manane sirtu wis lumaku ingsun minal basrati wit saking negara Basra ilal kufati tumeka maring negara Kufah. Fal basratu maka utawi lapad al basratu wal kufatu lan lapad kufatu ismani iku isim loro lidukhuli min karena manjinge lapad min alal aula ing atase isim kang awal wa ila lapad ila alasan ing atase isim kang kapindo nahu romaitu samanil qausi yaiku sumpah lapad romaitu samanil qausi manane romaitu wis ambalang insun asama ing anak pana mil qausi lewat ado saking dewa wal qausi maka utawi lapad qausi ismun iku isim lidukhuli an karena ara karena manjinge an lapad an alaihi ngatas lapad al qausi nahu raqibatu alal farasi yaiku sumpah lapad raqibtu alal farasi manane raqibatu nunggang ingsun alal farasi ngatas sejaran kuda wal farasi maka utawi lapad al farasi ismun iku isim lidukhuli ala karena manjinge lapad ala alaihi ngatas lapad al farasi tarkibana encannya sir kalimah fi'il madi kudu mabni sukunil sirtu minal basrati ilal kufati sir kalimah fi'il madi kudu mabni sukunil harikata tawali arba'i mutaharikatin fi mawaqal kalimatil wahidati tudamir pemutaharik mabni dhamma ma'ruf jadi fa'il sejumlah fi'il fa'il mahal jar jadi mudhaf ilatina nahu min huruf jar al basrati majrur kudu jar macana fasati sejumlah jar majrur talukana kainu sejumlah jar majrur talukana sirtu atuh ila huruf jar al kufati majrur kudu jar al majrurna kasrah dhairah sejumlah jar majrur talukana sirtu fal basratu nahu manade nahu ramaitu sahmanil qausi nahu jadi khabar mubtada ma'ruf takdirna ya hadzana ma'ruf tafsir uratan bil kalimat semisal mutasakun ma'ruf jadi mubtada nahu jadi khabar kudu rafal matrufana dumatirah sejumlah mubtada khabar la mahalalah min al-i'rabi jadi jumlah ibtidaiyah nahu mudhaf ramaitu sahmanil qausi mudhaf ila kudu jar macana qasam muqaddar ing atase akhire karena harakati kaya Roma kalimah fi'il madi kudu mabni sukunil hadil karata tawali arba'i mutaharikatin fi mawaqal kalimatil wahidati
Ramaitu tu domir pemutarik mabni doma ma'ruf jadi fa'il as-sama jadi maf'ul lahu nasab alamat nasabna fata dairah sejumlah fi'il fa'il maf'ul ma'jar jadi mudhaf ilaih tinanahu an huruf jar al qawsi majrur kudu jar macana qasada sejumlah jar majrur talukan ramaitu fal qawsi makutila padal qawsi ismun iku isim liduhuli an karena manjing lapad an alaihi ngatasé lapad al qawsi nahu raqibtu alal farasi yaiku sumpah melapad raqibtu alal farasi nahu jadi khabar mubtada ma'ruf taqdirna ya hadza nahu tafsir huruf tamyiz kalimat sim sarmat sukun ma'ruf jadi mubtada nahu jadi khabar maqdur apa alamat rafana dan madaira nahu mudah sejumlah mubtada khabar la mahalala min al-i'rab jadi jumlah ibtidaiyah nahu mudah raqibtu alal farasi mudhaf ilaih kudu jaran bacana kasrah muqaddarah ing atas ayat karena harakat hikayat Raqib kalimat fi'il madhi kudu mabni sukun larin karo hatta tawali arba'i mutarikatin fi mawaqal kalimatil wahidati tudamir apa mutarik mabni doma ma'ruf jadi fa'il sejumlah fi'il fa'il mal jadi mudhaf ilaih tinanahu ala huruf jar ala farasi majrur ku jar majrurna kasratu sejumlah jar majrur talukan raqibatu fal farsi makutawila padal farsi ismuniku ismili duhuli ala karena manjingila padal alai ngatus la padal farsi nahu al-ma'u fil kuzi yaiku sumpah melapad al-ma'u fil kuzi manane al-ma'u tawi banyu fil kuzi ku tetep ing dalem kendi nahu jadi khabar mubtada ma'ruf taqdirna ya hadza nahu tafsirahu tandiz zakal isim sarwa sukun ma'ruf jadi mubtada nahu jadi khabarna kudu rafa alamat rafa dan malair sejumlah mubtada khabar mahal sejumlah mubtada khabar la mahalah min al-i'rab jadi jumlah ibtidaiyah nahu mudhaf al-ma'u fil kuzi mudhafun ilaih kudu jar alamat jarna kasrah muqaddar ing atas akhir karena harakat hikayat al-ma'u jadi mubtada kudu rafa alamat rafa dan madaira fi huruf jar al-kuzi majrur kudu jar alamat jarna kasrah sejumlah jar majrur talu kana kainun ma'ruf jadi khabar mubtada tinalapad al-ma'u fal kuzi makutala padal kuzi ismun iku isim lidukhuli fi karena manjing lapad fi alaihi ngatas lapad al-kuzi nahu rubba rajulin solihin laqitu yaiku sumpah melapad rubba rajulin solihin laqitu rubba manane rubba rajulin kedikutawi wong lanang solihin kang solih ya rajul laqitu iku nemi ngsun hu ing rajul solih nahu jadi khabar mubtada ma'ruf taqdirna ya hadza nahu tafsirahu tamyiz kalimat sim sarmat sukun ma'ruf jadi mubtada nahu jadi khabar la kudu rafa alamat rafana dan madair sejumlah mubtada khabar la mahalala min al-i'rab jumlah ibtidaiyah nahu mudhaf rubba rajulin solihin laqitu mudhafun ilaih kudu jar alamat jarna kasrah muqaddar ing atas akhir karena harakat hikayat rubba huruf jar huruf taqlil sabihin bi zaid rajulin majrur kudu jar alamat jarna kasrah kumakara rubba huruf jar huruf taqlil sabihin bi zaid rubba huruf jar huruf taqlil sabihin bi rubba huruf jar huruf taqlil sabihin bi zaid rajulin jadi mubtada kudu rafa alamat rafana doma muqaddar ing atas akhirnya karena arah harakat rubba huruf jar huruf taqlil sabihin bi zaid solihin jadi sifatina rajulin ari sifat eta kudu anut kana mausuf alaina sama-sama mausuf alaina ropa sifatna oge kudu ropa alamat rafana doma muqaddar ing atas akhirnya karena arah harakat rubba huruf jar huruf taqlil sabihin bi zaid sifatna sifat hakiki ari palanggaran sifat hakiki eta kudu ngaropakeun kana domir manut anu disimpen pikeun babalik kana mausuf alaina anu teu dibuang takdirna ya huwa ya'udu ala rajulin jeung deui sifat hakiki eta parantos ka masur ulama linahu yen kudu menang syarat 40 hiji meunang ropa ngabuang masuk sareng jer menang syarat hiji tilu dua menang ifrad ngabuang tasniah sareng jam menang syarat 2 tinu genep tilu menang tadzkir ngabuang tanis menang syarat tilu tinu 8 4 menang tankir ngabuang ta'rif menang syarat 4 tinu 10
menang syarat opat tinu 10 laki lam huruf jar laki kalimah fi'il madi kudu mabni sukuni larid karo tatawali arba'in mutaharikatin fi ma huwa kal kalimatil wahidati laki kalimah fi'il madi kudu mabni sukuni larid karo tatawali arba'in mutaharikatin fi ma huwa kal kalimatil wahidatu tu domir pemutaharik mabni doma maharuf jadi fa'il hu kalimah isim domir baris mutasil mabni hu kalimah isim domir baris mutasil mabni doma mahal nasab jadi maf'ul sajumlah fi'il fa'il maf'ul mahal roba jadi khobar mubtada tina lafad rajulin sajumlah mubtada khobar mahal jadi mudhaf ilaih tina nahu farajulin maka utawi lafad rajulin ismun iku isim lidukhuli rubba karena manjing lafad rubba alaihi ngatas lafad rajulin nahu marartu bil wadi iku supaya lafad marartu bil wadi mararnahu marartu bil wadi naya iku manane marartu ngaliwat ingsun bil wadi petemu kalawan jurang nahu jadi khobar mubtada madhuf takdirna ya hadza nahu tafsir bertabir zakal musim sar man sukun ma'ruf jadi mubtada nahu jadi khobar kudu rafa matrafana dhamma dhahirah nahu mudhof marartu bil wadi mudhofun ila kudu jar macan kasal muqaddar ing atas akhir karena harkat hikayat maror kalimah fi'il madi kudu mabni sukuni larid karo tatawali arba'in mutaharikatin fi ma huwa kal kalimatil wahidati tu domir pemutaharik mabni doma maharuf jadi fa'il sejumlah fi'il fa'il mahal jar jadi mudhof ilaih tina nahu bil wadi huruf jar wadi majrur kudu jar macan kasra muqaddar ing atas akhir karena harkat hikayat huruf c wadi majrur kudu jar macerna kasra muqaddar ya maujuda dalilna jar mana min dzurriyyati qol sajumlah jar majrur ta'alluqana marartu fal wadi maka utawi lafad al wadi ismun iku isim lidukhulil ba'i karena mancingnya lafad ba alaihi atas lafad al wadi nahu zaidun kal badri wallahu a'lam bishawab.